kuri iyo 22 z'ukwezi kwa 11 2020, Nizeyimana Olivier yongeye kugirirwa icyizere cyo kuyobora Mukura Victory Sport mu myaka 4 iri imbere mu matora y'inteko rusange yabereye i Huye kuri iki cyumweru. Nizeyimana Olivier yari amaze amezi 6 yeguye ku buyobozi bw'iyi kipe yambara umuhondo n'umukara. Ni nyuma y'uko yari amaze imyaka 9 yiyobora. Ni mu nama y'inteko rusange y'umuryango Mukura Victory Sport yabereye kuri iki cyumweru muri stade Huye. Byemejwe ko komite nyobozi yawuyoboraga iseswa hagatorwa abayobozi bashya. Nizeyimana Olivier yatowe ku bwiganze bw'amajwi 72, aho azongerezwa na Sakindi Eugene wari usanzwe ari visi perezida. Bagakorera mu nama y'ubutegetsi igizwe n'abantu 15. Reka rero twifurize ishya n'ihirwe uyu muyobozi. Navuga ko ari we muyobozi mwiza Mukura yagize rwose. Icyo yayihaye n'icyo yari afite, icyo atayihaye n'icyo atari afite, byinshi yagezeho mu gihe ko yageze mu mikino ya CAF Confederation Cup. Iyi kipe rwose yaje kuba yitwara neza ku rwego rwayo, ikipe yambara neza. Ubu ngubu ifite n'umuterankunga mushya witwa Masita, aho ayambika imyambaro myiza cyane y'uru ruganda. Ibi bivuze ko byemezwa kandi ko iyi Masita, uru ruganda rwo mu Buholandi, rugiye kumanura iduka rikomeye cyane cyangwa se shop ikomeye cyane hariya mu karere ka Huye, aho buri wese cyangwa se umukunzi w'ikipe cyangwa se n'undi wese washobora kuba yakunda iyi jezi aho azajya abona iyi myambaro bimworoheye. Ngira ngo rero abakunzi b'ikipe murasubijwe, kandi ngire ngo muzabe hafi muri uyu mwaka w'imikino w'ibihumbi 2020-2021. Ni umwaka uzaba ukaze kuri iyi kipe kubera ko iri mu makipe yatangiye imyiteguro itinze. Gusa kuba iramutse ibonye uyu muyobozi, ngira ngo rwose uyu nguyu navuga ko ni ishusho w'ikipe cyangwa se ni pare w'ikipe, kuko ni umuyobozi bigaragara neza ko rwose Mukura idafite uyu muyobozi nta hantu bihagaze. Ngira ngo rero muzabe hafi, kandi ikipe nziza cyane rwose yiyumvamo n'abantu benshi kandi bakomeye. Muzabe hafi y'ikipe rero.